Assalamualaikum. Nama saya Hani dan saya dari Taman Melawati Kuala Lumpur. Okey, testimoni saya tentang Alura lah. Sebenarnya saya ada banyak testimoni yang hebat-hebat. Okey, saya nak cakap malam ni Alura. Saya mengenali B International disebabkan asbab Allah uji saya. Saya ada bengkak di rahim. Bengkak tu asalnya mungkin dah lama, tapi kita sebagai manusia kita tak sedar kita sakit, kita rasa kita sihat. So bila masa berlalu, dia punya climax tu di masa pandemik COVID yang pertama kita dilanda pandemik tu, masa itulah dia punya crucial sakitnya datang, sehingga saya rasa sangat kritikal lah, sebab sehingga kalau saya nak jalan pun tak boleh. Sakit perut terlampau-lampau dan dia bersama dengan sakit pinggang. So bila saya dah tak boleh bergerak, dah terlantar kat katil, dia punya feeling tu, you rasa diri you sangat hopeless lah. You tak boleh buat apa, you tak boleh masak, you tak boleh melayan suami, you tak boleh buat apa segalanya. Sehingga saya terpaksa pergi ke pakar, jumpa dengan pakar, dan pakar mengatakan adalah bengkak di rahim, di belakang rahim. Dia bukan fibroid dan dia bukan cyst, dia bengkak yang kena, solution dia saya kena buat operation. Itu je. Saya kena, sama ada saya kena buang rahim saya. Dan bila saya kata saya tak mahu doktor, sebab saya memang takut nak pergi ke hospital, doktor kata you boleh buat subtotal. Subtotal tu separuh bahagian yang bengkak, dia dipanggil endometriosis, macam tu lah. So bila saya balik tu, saya sangat down dengan keadaan kita yang sakit. Sebab saya setiap malam saya kena tuam perut saya, tuam dengan air panas sehingga perut saya jadi merah ni. Dia macam keradangan dah merah. Lepas tu pinggang saya kena pakai koyok, saya kena pakai salon pas. So bila sampai satu masa tu, salon pas tu tak berjalan dah, dia tak berfungsi dah, tak rasa panas pun. Saya kena tak air panas. Jadi saya pergi ke pakar yang kedua di Tawakal. Saya minta buat MRI. Dah buat CT scan yang pertama. So kita ni rasa macam mungkin doktor tak betul kot, pergilah second opinion. So doktor yang kedua pun kata sama, ada kebengkakan. Bila kita dah tengok MRI tu, kita nampak clear kan. So doktor kata you nak buat boleh, you tak nak buang pun boleh. So tak nak buang, you tanggung lah, apa lagi yang you boleh buat. Jadi solutionnya saya kena ambil Celebrite. Bila saya nak ambil Celebrite, saya tak berani sebab saya ada migraine yang sangat kritikal. Dan kalau saya ambil Celebrite, dia akan lagi memudaratkan buah pinggang saya, sebab saya dah terlampau banyak dalam badan saya, terlampau banyak Simplex dengan Cafox. Simplex saya makan 550 yang tinggi dos tu mg tu. So saya rasa dengan saya kurang minum air, saya tak nak memudaratkan buah pinggang. So saya refuse nak makan Celebrite. So at last solution tu, bila saya dah tak boleh bergerak di katil tu, saya ternampak di Facebook dia keluar Alura series. Dan daripada seorang orang yang saya tak kenal, Kak Nohayati. So mungkin dia mutual friend orang lain, saya tak nampak, saya tak kenal. It's a stranger to me lah, dia Kak Yati. So saya call dia, saya kata saya perlukan seluar ni, tapi apa fungsi seluar ni? Seluar ni apa? Saya kata. So bila dia kata teknologi Jepun ni, saya pun macam skeptikal. Boleh ke seluar ni membantu saya? Kita pergi jumpa doktor ni, ubat tu mungkin lah boleh membantu kita, tapi seluar ni boleh ke? Tapi bila saya kata tak apa Kak, saya Google dulu. Google dulu. Okay. Saya Google, saya suka buat research, cari dulu apa benda produk ni bagus sangat. Tapi bila dia kata Jepun, saya yakin produk Jepun ni sangat bagus, saya tahu tu. So the second day tu saya call dia, saya kata okay, please send me, tapi I don't want to see you, saya kata, sebab you are in very haggard situation kan, you sakit kan. So saya pakai mula-mula, saya tak istiqomah lah. Saya tak dengar cakap dia kata tak istiqomah, suka pakai buka bagi buka, you tak rasa kebaikan lagi. Tetapi bila Kak Iti kata you kena pakai hari-hari 24/7, you cuba. Tapi saya kata okay, you dah dengan sok semua, kenapa tak nak cuba? Dan masa tu saya kena juga cuba, saya paksa diri saya sebab saya tengah sakit. Saya pakai dalam 4 minggu, minggu ke-5 yang Alhamdulillah sakit yang saya tunggu-tunggu nak reda, perut dengan pinggang saya ni. Tapi saya dapat migraine saya hilang dulu. Migraine saya after gone. 4 weeks. After 5 weeks. 5 weeks. Saya punya migraine gone. Dia hilang, tak tahu pergi mana lah. Saya pun rasa ya Allah syukur, sebab saya, If not hari-hari migraine? saya hari-hari saya dia migraine sampai saya kena tidur, saya tak boleh buat kerja, saya akan muntah. You macam nak hentak kepala you kat dinding. So bila migraine tu hilang, saya rasa kenapa migraine saya hilang? Maksudnya yang mild one tu dah gone dulu.
So saya hoping ya Allah bagilah perut saya hilang dengan pinggang saya. Tapi dengan izin Allah pinggang saya perut saya hilang dulu. Sakit perut yang melampau ni hilang, saya tak perlu tuang air panas. Lepas tu tak bengkak, dia tak bengkak tapi dia sangat sakit macam kita sakit semubut, tapi dia lebih kritikal. So lama kelamaan itu pun hilang. Alhamdulillah. Saya tak buat apa pun, dengan seluar saja saya pakai. Dan pinggang beransur. Pinggang tak kata immediately, tapi dia beransur. Sekarang ni saya dah tak perlu dah bubur koyok, tak ada minyak-minyak, bilik tak berminyak. Saya syukur pada Allah. Itulah saya rasa Alora ni So what your suggestion to people kat luar? Pertamanya keluarga lah yang sangat skeptikal, suami kita, adik-beradik kita. Tapi bila mereka nampak kesembuhan kita, yang skeptikal tu jadi minta belikan anak pakai. Satu keluarga saya dah pakai, Alhamdulillah. Ibu mertua, keluarga mertua semua dah pakai. Saudara-saudara, cousin saya, sebab orang terdekat nampak kita. Selepas tu dengan kawan-kawan, dia tahu kita sakit kan, dia tahu. Orang luar mungkin dia tak nampak kita sakit. So kita kena convince dia by mungkin dengan apa yang kita ada report lah. Kadang-kadang kita ada blood test report, kita ada apa-apa report dari doktor kan. So saya sangat yakin lah, Alhamdulillah. Saya syukur dengan izin Allah juga. So saya sembuh. Alhamdulillah, tu je persian saya. Okay, thank you. Alright.